ljudi, evo nas Serbian Info Gaming, danas smo u novom tutorialu. Danas ću vam pokažem programe dobre za snimanje i za renderovanje. Evo, ovo će vam vjerojatno pomoći. Pod 1, za snimanje ZD Soft Screen Recorder, a drugo D3D Gear, a treće Fraps, četvrto Mirror Section mi je najlakše koristiti. Za Fraps treba malo jači kompjuter i grafička. Peto mi je DX Story, a šesto mi je Bandicam. Svi su to dobri, ja koristim Bandicam, pošto svi dosta dugo kače, DX Story mogu isto, ali sad probat ću. Za renderovanje vam dobro služa Sony Vegas, Adobe Premiere Pro i Camtasia Studio. Sony Vegas je najlakše koristiti, najbolji je, sve najlakše, Adobe Premiere Pro je mnogo lagano isto, a Camtasia Studio ume bude zeznuto. Pa to su dobri programi, hvala vam što ste gledali ovaj tutorial. Uživajte, ako vam se svidjelo, lajkujte, subscribeujte, možete šerujete. Hvala vam unapred i opet što ste gledali, vidimo se.